ناف رهشان محمود. شخا عفرين أبو 3 سال هاتي داگر کرنه. حمو رنگن وحشيات العفرينية تيما شاندن. نه تنه ام بجن دبش دموغرافي دا تحرب شيدا وحشيات خاددنا ما شاندن. شخا بارتهم دقوتن ام تخازن عردان احتلال بكن اماني نزي قال نابن على اساس بس ام بجن بشن خاي دموغرافي فرح بكن هين بر فرح بكن جبركو تير نابنا يان بحث كن بقى ام قدام عثمانيون وغيرين بهتر خريطة خبر فرح بكن اشخا ام بجن داگر کریل سر عفرین جهات کرن يعني باش خواهی ام بجن دموغرافی فرح کر لأماني دفج جواكي برنادنا مثلا بحث اول دكن اما دبنري اول راجي حمو كارن خراب وجمار تنينا ما شاندن يعني ام بنرن كاسين بعمر مازن تين كشتن زلامي وان تين اغتيال كرن او مثلا حبسن ورتجا كسبناج ملات العفرينة اشخانجا في هوي نازي جن وان دبن بهترجي جراني خدانا سر جنانا جن وك سلعة كرنا دبنا بازارن تين فروتان جنان دك اغتصاب دكن حمود شكوري بيسي خرابل سر جنان تيما شاندن يعني داخل زوان بطيبات چيه دموغرافي برفره ببه يان جن ورنا اغتيال كرن يان حمو كارن بيس ورنا سر جواك عفرين ورنا مشاندن اشخا افتشتا ديارة يعني مثلا دم او بحثة اوليد كنا او بحثة وكهفيد كنا لأماني افتشتا بيك نايه يعني او نات خازنة جواك كرد طيبات تنابكن جواك كرد زمان كرد تنابكن تسيكي جوه باشي نيلينن يعني تخازنش كوكي دا قدكن لأما باجي دورة خيال وانا يعني تجاري نكارن تخاص هولدان بدن جي تخاص وحشيات سر جواكي ورن مشاندن تجاري نكان في كوكي تنابكن او حركو كسيكي اختيار بكن حركو ام بجن جنكي بكو جن ام كالكي بعمر مازن بكو جن والهم بروانجي پر کس نورنا جیان کرن ورنا آوا کرن ورن برخادانی بهتر وره آوا کرن وره مشاندن اشخانجا في هويج مثلا ام دولت نتاوی دبینن انه بدنگی وان دیاره که او ناجی به اردوغان متفقا او ناجی رازين السرفي بشي السرفي زورو زحمتي كو جواكن عفرينتي ديتن شخا جباركو اونا حرتم لجنه بنيرينا كشاش لدنيرن تم دنيرين واندا كو جن تاني شرفه ناموسه جبر في هوي دم كو جنك اسكنجا دكن يون جنك دغرن بقى واندا بكو شرف وناموسه وان هاتا اسكنجا كرن اجبر في هوي برجراني خاددنا سر جنان شخنجة في هوي جي بخا تحكم ناكن يعني بفكرة خاي جمار بنيرين خاي بيس تحكم ناكن كل جنا كي ببينن دست درجي سر ناكن يعني وجنة اختيال ناكن اجبر في هوي برجراني خاددنا سر جنان وخنجة في هوي جي كل جن دم داخاز خال تشيكي هبه إرادة خاي قوينة يعني خورت دكاره هم بهتر برخابده دكاره بأرمانج خاجة أو جد ترسن يعني هم نتحمل كرن هم جي دنيرين واندا كو جن شرف وناموسه وهم جي ترسيوان جنان هي جباركو ديتنا يعني جنن برخادر جنن كو دم دگهشتنا ارمان جن خا جن كو داخاز خا پک هانينا چكرنا فد ترسم كو اف جنانا جي هين بهتر پیش كاون خب ارمان جي خاگن خازن تم بيوانا قدكن يعني خازن تم شكوكي داريل سروان ببرن كو نهيلن تا ارمان جيگن وتمجي وا عباد درج شاد كنا سروان او عبان راش جبوك وانا نابينن فجبر في هوي اونا بهتر جراني خاددنا سرجنا نا هل بتشيكي خوش لاكري وبهتر جي دسترجي خال سرجنا جبر كو تمد نير اف ظلام جن خاتشو ايدي او ظلام بخا نفسيا وجسديا جي تحطمه يعني بهتر ام بجن نقاط ضعف وانا اذكرنا انه جن اي جرين قد مال باطي دا دم جنجي كواره دست درجيل سر واره كرن او مال باطا بخاد هل دواشي او تنادبه فجبر في هوي اونا بهتر جراني خادنا سر جنان
و نه تنه سر جنان تنه جی یعنی ام بیشن کالن بعمر مزن جی تین کشتن کسین کو کار خادکن زراعت خادکن نف عرض خدا نف دار خدا تدنیری هاتنا کشتنا ظلام دیسا ظلام جی تین اختیار کردن تین تعذیب کردن کاون حبسان یعنی اونا دست درجی سر هر کسی دکن اما ام بیشن تشکیل سر مل جنان ده هین گرینگی خواب بهتر داد نسر اما دست درجی وان سر هر چتی نه بس ونیج مثلا ام بن عردن عفرینه این برب دار بون کسک بون شین بون هاتن شوتاندن ما پر در نهنا هاتن شعطاندن مثلا يعني بشكل عام دست درجي خالص سر حد شديد كن اما ايه جنان هين بهتر گرنگی دد نسر آرمان جمرن جبوی پرام به دکارن هر کاری گمار بکن جبوی تشتک ددنه دا جوان و نه خوناندن خنجا پران يعني اف پرو ملکی کاتنا دست وانه هین تیر نابن هین دخوازن و کسی نتیر چه جوان واره خواستن و بکنه يعني دکو جن فدیش دخوازن و پراند بن تیر نابن دیسا بهتر کس ندینش دگرن دیسا و مع انه خنجا فدی حد تشی کدی بن دستی وانه يعني مثلا تكارن كيجا مالي وكن پران وان درخينن غرادي وان درخينن وان احتلال بكن جبركو او نا دور دانا يعني وانا خال دور دا آوا كريا يعني دسترجي خال سر هر چتي تين مشاندن کسن تیر نبن و چه کار جانوری خواستن دکن يعني براستی مثلا بری که عفرین باتا داگر کرن وانا برنگه کی او باند کرد دکو مثلا جواکن ور ام بجن یه سوری دکو روشن وان نباشه روشن ملت نباشه ام نزی جواک نابن ام دخواز اما بس توسيع مناطق الديموغرافية ام تخازن روش ملت هين باشتر بكن دملي آبوري دا دملي خاندنه دا دملي زراعت دا يعني تم تداعيات في رنگي ددان مشاندن و پشتی کو عفرین هاتا داگر کرن ما تشتاق جوان تشتی ندی يعني فترة كيش تقول مثلا ملت الأبيض تل سمن تل تمر وكوباني تقول واجد من دايسي ما كافي تقول عم نزي جواك نابن ام تعدي سر جواك ناد تقول يعني أرمان جمعت أو ما بملت رتني درد ما ام بجن كسن هان عسكرينا كسن كو كار دكن تقول درد ما أفن لا اما ما خوابن يعني بس دركات شورا جبركو بركاس نانا دعفرين دا دنگي وان گهدار کرگو ما ام دمال خادانا نزي منابن ام کار خودکن زراعت خودکن ایش ما بتشي گتنه جواکن نزکی منابن لا اما دركات مجرد شورا کسن دمال خادا کار خودکن نزکی وانابن دیسا دارن واناش مال دردخینن و جلد دکن و رخستن وحشیات سروان دماشینن و احتلال جدكن عرضه وان و رزق وان و بحر چتی جمار مشاركات كن و حتى بجن وان رجم مشاركات كن يعني بحر چتی را خا مسئول هر چتی دینه يعني هر تش خار حلال کرد فوات شتا دیار که کو مثلا وا خاپاندن اگه پری مزنه جواک جی خاپاندن و هر کس جی و طبی تبکی نگی وا دجمنه يعني تجاری دجمنش که جملت را رند نابه ام رند زانن که آرمان جی خواه چیه آرمان جی خواه نتنه دموغرافی خواه برفره بکه آرمان جی خواه که ما گل کرد تنه بکه مثلا دیاره چت خوازه لی اما او جی نکانه بی چتی بکوینه چخواز هولدان جی بده نکانه اره يعني او دارانه جی ذاتن دست بکه که کتنه که دار قد کرن تمثال حسن کاوا اشکی ناندن چتن دیروکی اگردای گل کرده تنه کرن نتنه مثلا جواک تشتن دیروکی جی مثلا هلوشاندن شعطاندن شویتاندن انو خاصن که گل کردش کوکه دا قد کن دا عفرینیت ذاتن حملوان جی اساس یا غصن زیتون بو که هین بهتر اعتناء بدارن زيتونه بكن که هین بیتر مشاريع زيتونه برفره بكن لی اما معاكسي في تشتي تماما بون يعني دم كاتنا عفرين دارجي شويتاندن قد كرن مع انه فايده يعني که مثلا نه فایدهش گله کرده هیدا کتا دست وان اونا بخواهش کن فایده که جی ببینن لی اما نج وحشیات خوا هوون خوا ایدی نزان چه کاری بکن فگی شویتاندن گی قد کرن فمعاكس دركت يعني تم اونا چه شورك ادكن ياكيج بيكتينن انه عمل وحكي نم متطابقات جامون يعني دبيجن اما في رنگي بكن اما في تشتي بكن اما عكسي في هوي دكن مثلا تم شوتاندن وج داگر كري وج خراب كرنه بيتر تشتاق جوان در نكت و در ناك هويج